Hello my beautiful people, mumeze mute, mumeze fresh. Ewana nizere ko mumeze neza. Twari tuburanyeho ariko ndahabaye kabisa. Nahugiye muri match ya Manchester City na Liverpool. Ikipe nategereje gukora ino video. Ikipe ya Chelsea ejo barayikubise. Nanga gukora video kuri reaction kubera ko City yari tarakina, Newcastle yari tarakina, Nottingham Forest yari tarakina, amakipe yose duhanganye aturi imbere nayo twegeranye yose yari tarakina. Niyo mpamvu navuze ati reka nze byose mbirundire hano icyarimwe, babwire ukuntu kwa Manchester City byagenze, bayikubise urushyi bayigaruzamo n'urundi, babwire ukuntu Nottingham Forest yirangayeho, Arsenal igakubitwa. Ariko reka mere ku ikipe ya Chelsea, kuko Chelsea irambabaza. Ladies and gentlemen, we love football. Ladies and gentlemen, football is hurting us. It's like killing our soul. Football is destroying our emotions every single day. Ni kubera iki ikipe ya Chelsea Football Club twari twizeho nk'ikipe y'ubukombe iri muri fall down? Ubwo nimvuga gutyo none abafana ba Man U bo mu bashyire ku ruhande, kuko Man U iri ku mwanya wa 10 na kangahe. Ese mwamenyera Man U yigeze iva ku mwanya wa 13? Kuko ni igiharenga igerageza kujya ku mwanya wa 12 bikanga neza. Manchester United none narebye ukuntu Manchester United ako match yayo ya nyuma yakinnye, Man U yakinnye na Everton. Match ya nyuma yakinnye na Everton ejo bundi muri weekend. Manchester United bayikubise ibitego 2 ku busa mu gice cya mbere, rwose bari bayinyweyemo nk'abingahe. Ariko Man U iza gukora icyo bita comeback, irishyura itahana. Nubwo ku munota hanyuma Everton bayibye penalty, ariko Man U nambe nayo yabonye inota rimwe. Noneho kuri Chelsea yatangiye igice cya mbere fresh. Mu minota 9 ya mbere, igitego cya mbere Enzo Fernandez yari yakibonye. Nanjye natangira na postinga ku mbuga nkoranyambaga hose, I am back. Ariko nkaba nifitemo akantu ka 50% 50-50 ko kuvuga ati ikipe ntago nayizera. No muri prediction yanjye mugende musubira inyuma kuri prediction mbere yuko Chelsea ikina, navuze ko ikipe ikintu gikomeye ikipe ya Chelsea izakora kwa Aston Villa ni draw. Kuko nabonye Aston Villa ukuntu yanganyije na Liverpool bigoranye, nabwo yavuga ati ikipe none umutoza bita Unai Emery kumuzanira ikipe nka Chelsea ikina ibintu bimwe bidahinduka, ewan nago wamucika, ni wamucika. Uwo bita Asensio anzukiyeho, uwo bita Rashford kuva muri Manchester United ari flop anzukiyeho, assist 2, Asensio ibitego 2, ikipe birandangije mu minota mike cyane y'igice cya kabiri. Ikipe ya Chelsea yabuze, nta nubwo nshaka no kwirirwa mbitindaho. We are in free fall. Naramase kubivuga hanga, umuti wonyine dufite kugira ngo ikipe yakigaruke ahantu tuyizi ni ugufata aba baherwe tukabasora bakagurisha ino kipe, kandi imyigaragambyo nizabishyira kwa kadomo, kuko ntabwo ikipe ya Chelsea izakomeza gutsindwa gutya every single day. Ngumbwire ngo umufana uri ari Londres wishyura amafaranga ye buri kanya buri munota, iyo atagura jezi aba sponsoring ikipe, iyo adasponsoring ikipe mu buryo bumwe cyangwa ubundi aba yishyura amafaranga kuri stade, ajya kureba match, ajya kureba imyitozo, ajya kureba ibyo. Ntabwo wambwira ngo ikipe ya Chelsea ngo ugiye kuyifata ngo uhite uyihinduramo Brighton cyangwa ngo uhite uyihinduramo Wolves. Ikipe irangiza ku mwanya wa 8 wa 9 aho ngaho ntabwo byakunda. Byanze bikunze, we belong in Premier League, we belong in winning titles, we belong in the Champions League. We don't belong in middle of the table, 8-9-10. Ntabwo ibyo byakunda. We demand more, kubera ko iyi brand ya Chelsea ni brand iri ku rwego rwo gutwara Champions League, ntabwo iri ku rwego rwo guharanira ngo tuzabona Big Four, ngo mana wadufashije kuko tukazabona Big Four. No. It's not going to work like that. Kubera amakosa y'iki yaba sporting directors, kubera amakosa y'aba owners, bareba issues, bareba ikibazo, bareba umurwayi arwaye umutwe bakavura ikiganza, umurwayi yaba arwaye mu nda bakavura ikirenge, ibintu bitamakinga sense. Ikipe ifite abana batoya bakeneye experience, ikipe ifite abana batoya
badafite na backup, ni gute umbwira ngo Moses Caicedo ku myaka ye na Enzo Fernandez ku myaka ye bazakina every single game batagira umuntu basimbura? Unai Emery akubisemo Rashford, baba baturiye igitego cya mbere, ba Asensio baba we after option, ariko twe we don't have any option. Kandi twakinnye game imwe muri weekend, bo bakina game ebyiri mu cyumweru, ariko they smashed us. No byagera kuri goalkeeping position, wareba amafaranga yose twashoye, wareba Petrovic, n'ubu nandi kureba match ya Strasbourg nta gitego yigeze yinjizwa. Twafashe umuzamu muzima turamutiza, tuzana za baringa tuzitereka mu izamu. Now see the result. None se iryo kosa ni ry'umufana se? Umufana we yashoye emotion se, ashora amafaranga ye mu ikipe, none umwe murimo murayimesinga up. Nago umufana bizakunda, nago bizakunda. Reka twikomereze. Match y'uyu musindi narindi kureba ni iyihe? Reka nze Manchester City yo ntabwo nirwo nyigarukaho. Ejo bundi yakubiswe na Real Madrid, Mbappe ikubita hat-trick. None Mohamed Salah arayisobongo, no bita Sobasla nawe arayikubise. Ibitego bingaye bamaze kurya mu mikino ingaye? Mu mikino ibiri bari ibitego 5 goals. Gusubura ambwira ngo aba banseka. Yego nanjye defense yanjye irarwaye, defense yanjye muri champion mu mikino yose tumaze gukina uko 20 ni 6 dufitemo clean sheet enye, 4 clean sheet. Ikipe nka Chelsea Football Club clean sheet enye bro. Clean sheet ku bantu batazi clean sheet ni ukurangiza match utinjijwe igitego. Niyo mwanganya 0-0 aho tuyibara nka clean sheet. So kugira ngo rero Chelsea izave ku kibuga batayinjije igitego ni ibintu biri impossible. Niyo mpamvu nakoze prediction nkavuga ati Chelsea izanganya. Abantu bakavuga ngo tuzatsinda shango ngo what is this, Aston Villa tuzayitsinda. Izo confidence sinzano mwari muzikuye, ariko njewe narebaga statistique, nkareba imikino tumaze gukina nkabona turi shambles, nkabona imikino ya Aston Villa nayo nagiri on fire, ariko byo bifite basic. None twagera ku ikipe yacu idafite confidence, twagera ku ikipe yacu ifite imvune nyinshi cyane, atavuga ati isi ikipe twayicikira. Ni nabyo byabaye, twayitsinze igitego mu minota 70 ingahe. Malo Gusto gufunga bara niba byamunane, niba byagenze gute? Lack of confidence. Awukoraho abawushyize ku kirenge cya Rashford abakasema agapira, uwo bita uramujama mwita Asensio abagitayemo. Ku igitego cya kabiri nabyo igitego cy'ubuswa, corner barayipasa ni do ateye corner ni Rashford, ntabwo yigeze akatamo mwe imbere, yawugaruye inyuma ya central midfield, kubera ko abakinnyi b'ikipe ya Chelsea bose bari birunze mu izamu. Awugarura inyuma ya box, barakamusubiza, arangije agakata ye n'ubundi hagati muri box, kubera ko abakinnyi bacu bose basa nkaho baryamye mu izamu. Asensio icyo yakoze niki, yavuze ati reka mpfe kugishota. Nta nubwo yumvaga ko cyajyamo, ariko kubera ya experience. This guy is from Real Madrid, afite experience, arabizi ko gushota ni 50% byo gukereya chance. Umukinnyi ashobora kukozaho intoki, ushobora gukora deviation kikajyamo, ushobora kuhitinga kikajya mu izamu. We yavuze ati reka nkoresha ubwenge bwanjye, n'imikino yose maze gukina iyo ushuse mu izamu hirundemo abantu byose birashoboka. Kandi ni koko byagenze. This is what Chelsea Football Club is lacking right now. Turahusha chances z'ubugoryi mu gihe ikipe turi gukina zo agacatse kamwe babonye bakabyaza umusaruro kubera experience, kubera aba bapeti baba bavuga ati ahantu ubundi ndongera mbona indi chance, n'ubundi ndabona indi chance. Na pressure bafite, Cole Palmer naga ashobora kuva mu kibuga adawushisha ibitego nka 3 byabazwe. Kubera iki? Maturity, mentality. Ariko Asensio nago yabona chance 3 nta gitego arabonamo, nibishoboka kuko abavuga ati this is my last chance. Rero izi issues zose zakagombye kuba addressed, cyangwa zakagombye gukemurwa na board. Niba board rero itabishoboye,
barasohoka hanze y'ikibuga. Ntabwo Man City yo nirwa nyigarukaho, iyi ngiyi twese turi abarwayi uretse Liverpool yonyine. Arsenal nta kintu hasi mbwira, iri ku mwanya wa kabiri ifite 53. Nottingham Forest nayo yakubiswe na Newcastle iri ku mwanya wa 8, none ubu yahise yizira ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 3 hari Nottingham Forest na 47. Manchester City iracyari muri Big Four, bamaze kuyikubita ariko iracyari muri Big Four kubera ko amakipe ihanganye nayo ni abarwayi. Ihanganye na Chelsea, ihanganye na Bournemouth, ihanganye n'abarwayi. Ndakuvuga ngo iyo Chelsea itsinze no match yari kurara muri Big Four bro. Turanabona n'ubushobozi bwo gutsinda, ariko tugira gute bwa bugoryi bwacu bwo kuvuga ngo ntago tuzagura abakinnyi bafite experience. Buri umukinnyi ufite experience yazi ko atari muri forme ze, akakubonamo igitego ahita azakiryamira mu izamu, akavuga ati nanjye ntago muri bukishyura iki ngiki. Nimunakishyura murakishyura mwumvisha, ariko twebwe systeme dukina ni imwe every single game. Ku buryo mfite ubwoba yuko uzanye n'ikipe ya Sport ukayiha motif, ukayibwira ati mwabajama mwebwe mwikwirushye, mufite Kadime Ndiaye hari imbere ari bubone chance 2-3, icyo musaba no gushyiramo igitego, mwebwe mugende mwiryamire mu izamu. Chelsea iraza ikazengurutse inyuma yanyu birangire gutyo. Ubwire Kadime ati ubona chance imwe bufu, mfite ubwoba ko Rayon Sport yakubita Chelsea. Tekereza urwo rwego nanjye nayishyizeho, kubera yuko nugusitara ku ibuye rimwe neje ukongera ukarisitaraho, neje ukongera gutyo the same time, amano yawe akazarenda acika. So icyo gihe rero ufite ikibazo cyo mu mutwe. So ikibazo cyo mu mutwe rero wa Chelsea kiri ku bayobozi n'ababosi n'abaherwe b'ikipe ya Chelsea. Nimba njyewe nicaye ahangaha ndimo ndareba nkabibona neza ko ikipe ya Chelsea ifite ikibazo, ni gute umbwira ko umuntu wabyigiye akiga masters, akiga data analysis, akiga everything, ugiye kumbwira ngo nagabo n'ikibazo aho kiri? Ikibazo arakibona, ahubwo akikira ku ruhande kubera inyungu ze ku giti cye. This is business bro, let's be honest, this is business. Nimba umuherwa abona inote ze uko aguza abakinnyi abagurisha akabona runguka, ibyo gutekereza ko ikipe izatsinda, ibyo ni umufana ubu bitekereza, ntago ari umuherwe. So indi match yabaye ni Newcastle na Nottingham Forest. Nottingham Forest irangayeho 3-4 bya Newcastle. Newcastle ifite umujama bita Isaac, yakubise icyo bita panenka, kwa kundi uteraga penalty umuzamu akabandagarana ukakamucisha ku mutwe, embarrassment. Panenka. Newcastle Lewis Hall, si umupeti wo muri Academy ya Chelsea, si twamugurishije tuvuga ngo is nonsense, none agiye muri Newcastle. Ibitego byose babonye 3 yabigizemo uruhare. Ngo so wazumbwira iki? Arsenal barayikubise ejo barayikubise, West Ham yayikubise igitego kimwe. Arsenal nayo iri shambles. Abantu baravugaga ati City nirekura gato, Arsenal niza ati twara igikombe. Arsenal Football Club yarangije ku mwanya wa kabiri sezo 3 n'ubu ngubu bigiye kurangizaho, irabibaye sezo ya 4 irangiza ku mwanya wa kabiri itaratwara igikombe. Liverpool ivuye ku myanya 4 ya nyuma, none ntago ari ya nyuma, 4 yo muri Big Four, none dorije gutwara igikombe. Arsenal kimangamanga. Abafana ba Arsenal nabo bajye baza batubwire wagwana bimeze gute. Arteta ko mwavuze ngo process is running, ariko wasanga Arsenal target yaba ari kuba umwanya wa kabiri, who knows. Ndumva ari nanga nasoreza. I'm very frustrated ku ikipe yanjye ya Chelsea Football Club. Nta n'icyizere mfite ko tuzatwara Conference League. Ikipe ya Chelsea yo rwose ni ibindi my brother, ni ibindi my friend, my sisters, ladies and gentlemen, we are shambles. Let's call spoon a spoon. Chelsea Football Club, the bare minimum cyangwa ikintu gihambaye cyane ishobora gukora no kujya muri Big Four, ariko nabyo ndabirebera muri Jomeri, ntago ku maso yangaya ntago bigaragara. Amakipe ikintu cyonyine cyima motivation gitoye kinyereka ko dushobora kurangiza muri Big Four
nuko amakipe duhanganye nayo ari shambles. City sleeping, Newcastle sleeping, Bournemouth sleeping, Arsenal sleeping, Nottingham Forest sleeping. Byibuze ariko twebwe hari igitotsi bita abantu basinzira bakanagona akavuza induru akavuga ati abantu murabazi. Igitotsi turimo rero kimeze gutyo. None ari nusinziriye ariko kwa kundi ubusinziriye ongera ukanura uvuga ati nakererwa. Abo ni ba Arsenal, ni ba Man City, ni ba Liverpool yo imeze gutyo irakanuye n'amaso rwose yo igikombe yagifasha. Iyo niyo level, urumva ko level ziratandukanye. So iyi shampiyona rero y'Ubwongereza my friend igeze ahantu haryoshye mu guharanira Big Four, ariko mu gutwara igikombe tubyemere Liverpool iri ku gikombe. Congratulations all Liverpool fans, you deserve it. Kuko nimba uri kumwe n'abarwayi bavuga ngo sinshaka kugira uwo nkomeretsa ariko ngo ifite rimwe irayobora, ubwo ababyumva babyumvishe. Reka tunasoreza hanga tuze gusubira mu zindi reaction. Aravista ndabakunda cyane, ciao.